Dengaon Co-orporative Lamps along annual general meeting kapadapon. Kedamtang chitini pha inkora troxy arni Dengaon Co-orporative Lamps along ningkan surinina inkoipen surinina inkoresia farman annual general meeting kepadapon. Bangso amailong ningkan ni segment kachingthuramo kopi si ke claim kedama alam haihu chithanpon laben laso alem salong surinina inkoipen surinina inkoresia farman ko ansi ali ke do kabi alam haihu laben moki wang jilangan ingkan sitami kopi ke claim si lem saphan pachingthur jimapu alam ta jithanjimun pon bangso mainong observer pen kachitong lut rajen timong SRCS difupen holiram timong SO difupen harvey teronpi auditor difupen dengjir terangpi lapen lem salong arpuki donatum lapen shareholder atuman chetong lut tekelang junpen monirambe Karbi Daily News. Adam, ada yang mentah? Pini ini tum 2020-21 aparman EGM pada ponlo. Abang so EGM long. Ahin pen. Kado abe share holders lapen te man kedo bethe dengan tu mata nagi tong dun lo. Nasi pini labang so EGM bang king samjen pen chun ponlo. Pini ladak ini tum EGM long ceparai pon. 2020 tapen 21 aparman ini tum tabang so Dengaon Lamps anso se kepaceng thur ponjia phan ni tum mahin pen kado we chengwai ching sai ponsi non ke bang jilang ning kana aparman bang ke ni tum okaso ke pangreng tapen te kowe rong ke e narikola rong ke e lapen te sok ke nam lahai a business in tum ke claim pon proposi pini ladak ceparai pon lo lapen te anso se ke bang jilang mesiana pan ini tum la bang so lem sa farman la dong se foreign atangka tame bang polotang te la bang so poisa pusame ne tum ka do be shareholder ke do ana fans tame hang ponsi puthot ako PPC sai ke deng pon thojima la bang so lam ta tum chengwai pon lo karo bang shareholder bang ko lo panel card holder bang ko na bang so putha shareholder bang ke total 793 do apene card bang ke total 1413 do nanmelo Lebang so mai long malo pini mahal coba pun. Kalau bang mai long pini observer ke hai bang ke rajan timungsi nge tong dono Editor ke? auditor bang ke danger rangpi Yang dia terang. Tolong mah mana?